Well, as you can see, this time we are going to introduce the old buildings in the center of Rasht. On the left side of the picture, you can see the old municipal building, which was built during the Pahlavi regime and has not changed its use yet. Also, on the left, you can see the old Iran Hotel, which is now one of the buildings of the Cultural Heritage Organization. And on the right, you can see the old Iran Post building, which is now considered one of the national monuments of Iran. زندگی سخته زکنمی کمر دور سوفته رو خانه نب نریدی همی به جرب و سوخته همی دل غرصه ولی هم دیگره بالت داری با بوزه خون فو کنیم اما هنوز خنده داریم کی بگو حتی من زمستان سرد هوا اشتفند گلشن گونی شبن روشن بیدار شهر امیجا روز نره شب نره مهر جسو در خلقت هنیدمونه تا اولین نشار ستاره اون وار پیله ایتاکا کشار مدرنیسم تنا گیفتی بید آقا جورا گیفتی درشت رای من جغالا